biak malka nuar online tv ke jan gwasam bana roch bana jeling roj banling ke jan gwasam shetani nene yaw jene kana lalar shala do kujemen wash keja ka kuma spelem party esalpake ma yadit bana jetulinkel gore jinder janyo xani ko ken ko bi roj danen lade en yaw bije chulinga go ken leren kono banu ngije ka tungne nas gore bije nyane ko ken ka gore jin be subscribe yaw jene kana lalar kwaje men woika ka spelling party shala do she yaw jalar equity jen go shawuch ka jene kwaje men woshka re kuma ka spelling selpa kema yadit chawatala mangaja kwaje mandana woika selpa kema yadit wuche abang ci yaw na dial tin kon tin gor kaje kene de kon shunga jakel ce jela de wonene ke caga la roj caga jogano kana lara en man woika ka kan right ke selpa care ba ke na dial kon tin woika atekatin dung do men biya ngach en selpa ke la nemi la dung kuma kade chet kamen ngayen no re kuma ka spelling ala na do woika mi share ling re de la ya woika ke ba ji wo bare party ka en mi cha wo chelo no chetel gwat yaw jalat shala do ngoda talet en gwas en cha wo tin sha wo na re kuma ka so Sudan woika na ka bon spelling kaka ron kina dar rawido wal bakel chamal cheje tanke kuma spelling en male dane chatan shine tanya law de mal dereten ko ne terik to wanda to kolon rewi ka so Sudan shela do shine mal ma shine tan ke jen gwase dane to na kor kore dane ci to koron kina dar rawido wal jok jela do me kwanke ka kuma en wo ba mal ba jelat o ba ja ko bena kwar ka pibor administrative re jaba en woida ki woja chawoch dol bar ka kel re kuma ka spelem en rande je woch ko ya bon shirande de ten mi chaje lok ki mi chaje nok re bun ngam la jawo ka jenda na tok en tare mala ne ka jen rone dan ron kin dar wal bakelle shine malta ko na selpa ke ma yadit ke kuma so Sudan mete kor entam mi sha woch shala do yene de kon gor ka jeten gor ka yaw sha benger roni yaw no sharaje mo chajalat chekro chaje wo ka jenu ngoda kana jangaje mandano wo ka je ga lengu shala do kuje jan yaw ajaro jadanen che yat pinke chalat ajanu ngoda ba balet gon kan ba bagalat rewi ka so Sudan en yaw mo wo ka je chagu jo ten diala rak rodien keten diala wejek te ke te rak rodien long rewi ka be bor ke pibor wejaba kon jaba la kan gad nan kwal kan gad kana as kan kanok en mo chicken longa kap chong panken ne kon la kwar tin yan ka be bor ketin yan ka pibor ketin yan morlene chika dien palpin ko de kan mal no ngala kan panken la jene kan buga na mach kon ka tin kana kan gat en mo kelba mishala do sarp ke ma yadit ajen wo ja yaw ka ja ko te to ngane ro dien lat ka jeno kwar mdi tre wi ka jaba miladech ko de ne ka jeno che nasn kon la jaba che ga jo woja rodu ray jengden kon la jen ka chit kamela kan gad nang ke mai kanat ka ngwane chala do che ka jo go jega na mo na me chala do spelem chelo de je ka roj miseno ko ram me jaram dan der dialti dara ka kap chong re wecha ka pibor wech morle ke wejaba
ajele dan ling jen gwasme mete ke lero dien michale no ka kwi de en yaw bi ajele ling ke leren ko ken cha no ka kwi pi bor bien kalin gwasme en yaw chaje jo ka spelling party ka chaje wo ba ka menchal kenu la transitional government national transitional government la kuma mandanan latke man latka male chaje wo ten ba ka wo de ba rek ba ko cha goro teram de banjore we ka so Sudan na ba kel ba malare ko serpa ke ba we so Sudan be jaga jaba teken security ke ba gang ba jengok ko sharam me she de wo che yaw de wo ka jan gwasme ko nare mala no mo kel me cha lokke cha nyiren tama ngoda teke tech mera mi bungut lo batarar yaw ke ba jale lare kuma ka so Sudan nyok ngoda kana ngach kai jano wona ka ron kin dar ngwan mcha goro dong te ring mde ro la lare wi ka so Sudan cha goro te ke tere te de lo wo ka mi bakan jele dani de yen nga jen gwasa me biata kamal bye bye